Pre neki dan sam dobila jednu veoma interesantnu konstataciju. Jedna moja klijentica kaže: sve što u životu mi se obilo o glavi, bilo je zbog moje ljubaznosti. Ja stalno znam reći da najviše učim od svojih klijenata. I te uvide i te konstatacije koje stičem na seansama za mene su izuzetno značajne i važne. Razmišljajući posle toga na čemu se odnosi ova rečenica, došla sam do konstatacije da u stvari ljubaznost je jednako i dopasti se drugima, što u prevodu znači imati problema sa postavljanjem ličnih granica i reći ne. U ovom videu želim podeliti jednu sendvič tehniku koja smatram da je izuzetno značajna i bitna, posjetovati je kao alat u asertivnoj komunikaciji sa ljudima. Kad neko želi prekršiti vaše lične granice i želi nametnuti ono što vi ne želite prihvatiti, veoma je jednostavno. Podelite neku lepu reč, date neki kompliment, a onda uljudno odbijete i date svoju alternativu. Ono što je za vas prihvatljivo, pritom ne narušavajući svoje lične granice, a u prevodu znati i reći ne. Nadam se da će vam ova tehnika poslužiti u narednoj asertivnoj komunikaciji, kako postupiti sa ljudima i na koji način im postaviti svoje lične granice.